Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri ke Sarkar Jala uba pek ya katanat karep karyang uba bantai dor lengdo harangkat ka jingsen ran lang jong MLA ka Umroi constituency uba George lengdo haka arpo turik unailar arjar arpo kila hiar jurip ya ka jaka ka ba ka dorbar pelun jong snong Umroi kala penpau ba kalong ka bakloi ban IT sya ka Sarkar na ka benta ban shna ya ka yo hangni. Nakaliang jong menteri karep karyang habai keren bat ginong yalam snong ulaong baka tenat karep karyang rengkat lang bat ke Sarkar Jala kala don ya gijing temu ban pensuk ya ginong rep haga Jala da ka bapli ya ki yo haman lagi jaka. Nakaliang MLA ka Umroi constituency ulapan pau ya gijing song kemen bat ke jingkermen baka ni gijing temu jong Sarkar ban shna ya ka ni ga yo haga snong Umroi kan urlong no shen nak benta ka jingmentoi lang jong ki pajba ka ni ka than bat ki wei ki snong ki ba marjan. Jadi mentoi urusan golong ni hapakat yang ta ini pun fitra kebal saya kedok hendak sini song spas ikut waktu di like gosok pun lagi ai kedok arkas dan layakan di kebut ke ega kaji ilmu ta yang fitra jogging di long kini santi kita pasang problem bat ka share ke bami nang ni 70% ni kedai ke jong tisia nang ta ka batambat kalau mengapi penbaik lang nang benda food suba nang benda nak kita maintenance ya yo kata gini je penbaik dai ba ni pemut le tai dai tamban re ngi ong India syong ni penbaik bah ngi tho bah nang ba na du sedang kendom dan kendom la dala ya shai no du por barang sedang mengin krek man kolong ini ke yo ka bantai mo da ya shai lu dong sedang la shai singi mi kene kata kam so tanat na me piong no na den re ngi sna khana ke yo no banta jong no ta poi ba kini pergi dorbar ki ba involve ki ba ki try kendo apa ni sya apa ni suatu kata ada godon kam buat ngilawan pek ke jaka ngati nak yang junga tengah suhun di jaka biang pelat ki don kam ba begini syong biang sistem kat lang efisia nang ya kanang bukan official ba apa ba di MLN don lang kalau meli joki begini sya lang ini apa lang ini ya hok ini ta kalong na kamlong hidup ini puli ke biang kam ni biang non na kata ka sistem kan dalaya hun dalaya syailu dalaya sain dalaya hidut dalaya cekmat rei ka mentah ngin hak pet no hak serbe no hak tau no hak no senang bukan hak itu jing jing pelut lu bantai kaya den rei ka bangile dai ko ban syai timo kantam kini gidon lagi rang ba semua mo jong kini ka bangile nakal yang jonga ko ban le da syai do transparansi ka di bodon kamu ko makanu syai ski bagani kayo kan kayo ko ba kahu pahai kayo ko ya baik yang itu la dadan ni ay ngani tu ipipat sedien selenda sai kam juga kala kayo la snala itu nak umdan bawan pat don ni kong nilai penbet kalenti ka ba smutenat kalenti ka jing ya trailang kalenti ka jing ya hunlang ngatrai kan long ka jing kerfu ya kan mo kata ka dewa ni Umroi ngila don lupa gawe ka bangi ong kayo Umroi ka mana por dai thai ka malaya ni ka dong bujungi te dang sian hi ni ki snem ngila ekran do ba nomor ka long mar senda ba ke airport ting hab hi pan kerja no e bayo ban angkat itai jing tumu bangin pan kerja e bayo kawan sen ni ka jing terwa na kaliang jong ka department lingba i minister don brom jungi ba menteri do ba pai yang ka rep karyang ka jela ba kowe idon kata kaji angnut ban kentiu ya karep karyang bat haju ko pol ban kentiu ke yo nam ta kinong rep bat na ko benta ye ki pai ba ju ka dong ka thain ha tham ri phoi tin kaliang ka department ko play small lai bit bai ka di ka dong jungi bakin ai ke ji rap ko ba kerpang ban snai ko ke yo nong rep hangi ka ban long ru hangi po Umroi bat da kaji trilang jong ka dobar snong Umroi pulun ki dong ba snong boro layo ni si ban wan jurip ni ka jaka ban pen is ke department ya kata ka jing trang ko jungi ba ko ju ko ke jing ibit nam tak ni ka jaka ka ba ibu na ko penta kayo te yang nut bagi ni ki bro kai jing persyang ba ki jing ang nut ke jungi kin urlo
bat nak ke bang yoso subaka department ru lembai minister berom kila tenat bahai ni jaka bagi ibit ibiang mana penta menseng ke yo mai yang ni ke kermen bagi kampungnya semua.